كم دشمن دوی دری دا نهلن یعنی توای پاکش بکن و تپار را کن الهمبری وانا عم ببن برسف الهمبری تجدید سر سرو کمه ام مجی تبل و حمله دبن یا پاکش کردن دشمن تایبت نها گری آمیدی هدف مدایا اما ذات خو حاضر کریه جلوسیجی هر تا بالتأواجي قايجي كي من الشخصين يعني حياة ضوية مجبو حر وشي جام أمدنا ياكو بسري ما كردان أمين دفيت جاري نيش بيركرن جبر إخانة تشبير كرنا الشرف هالو شر و جنگ جاني مركز روسية بايسي كازاك روسية دوزية دنگی گل دنگی هر چهار پرچه کردستانه جنابین دانوچیان رادیو دنگه گلدن باش ایرو 16 چله 2024 سه شمل بروکسل ساعت 8 آمده ده گودار نجام نوچین سرس به پیشکش بکندم دم آزادی ریبر اپویا لشتوت کارتی جبوری براپو کارت هات شاندن کامپانیا 100,000 کارت هر دیچه مزنده به لشتوت کارتی جبو آزادی ری براپو 100,000 کارت بشینن امرالیه هات دست بیکرن و بانگا تبلی بنا کامپانیات کرن فدراسیون گلن کردستان فتگل راگهاند کو جبو ری برابطلو جالان ره کارت بشینن جباجار آلمانیا شتوت کارتی دست به کامپانیه که فرح کرنه دجیوینال ناوندا جواکا دموکراتیک آکورد آشتوت کارتی دکو هفسروکا کن روکن آکچاجی آمده بو جبور راگهاندنا کامپانیه بانکلارaya گشتی هات کرد روکن آکچا دیار کرد کوری بر عبدالله جلان دبن تجدا گران کر یا کوته و ته تجدا سرگل کرد تراگرتن و گوت کو چاره سریا پرسکرکن هم ترکیه و هم جل رشدتا ناویند پارادایگما نو و آزادی بر عبدالله جلان در باست به آکچا بانگا خود در کتنا و بشار بنا کامپانیه ile herkesi کرد نوبتن عدالت دوام دکن ام چالاکی مزن بکن و تجدید بشکنن جبو آزادی فیزیکی ریبر عبدالله جالان و چاره سریا پرسکرکا کرد گلک باجاران خزمن گرتیاند چالاکی نوبت عدالت دنه لامده پیشنگی توای بر لآواهی ناکچه رزان یا دم پارتی چالاکی نوبت عدالت دوام دکن لایکا عفیفه کارتال دست شانکر کو کوریوی محمد کارتال نگرتیک انتالیا تیپالیته گرتن و گود هفته در باسفوی چوم هفتیتنا کوری خواه مورالا وان دچی دبو کوری من دنوا ده روزین دیگری و برچیبونه ده 6 کیلو کم کرنه رهبریه گرتی که آب خوی او شکر ناده چالک کرا گرتی جی آبه جکانی و دخون ام داخواز عدالت دکم ام دخوازن کوری برا پوکاری به پاریزه رومال باتن خوره هدیتینه بکه اگر تجدال سری برا پورا به تجدال سر داروکن مجرابه لایکا زکی یلمازی بانگا پیشگیری کرو گود دبیجن لوی ولاتی عدالته لام عدالته نابینن به حقوقا دجملاتی نظیمت بم زاروکن مال زندانان işkence و ظلم دبینن زاروکن بنا حقی خستن گرتیگه هم ام دایک ام تکوشینا خو دوام بکن و ام و ظلم قبول ناکم حتی کو برسف جداخواز زاروکن مربه داین امنوبت عدالت بدومینن فاطمه اداک جدیار کر کو تجید سوجل دجم روانیه و 5 کاندون و گوت ربراپو ایرو تجید گریه ام به یک شرمزاردکن گرتین سیاسی تجید گرینه ام و فراست شرمزاردکن ام بخوازن تجدال سر ربر ام و زاروکن مبه راکرن از بانک گلمدیکم ورن پشکریه بدن تکوشینا me ya ku devlet limedike zilme em ve zilme قبول ناکن دوی گلی کرد ریبر اپو اراده خودی در که تکوشینا ما به سر بکه فاطمه چاورجی گفت تجدال سر ریبر اپو دوی دم دست به راکرن و که دایک ام عدالت دخوازن جبو پشکریه وام بکن ام لورن زاروکن ملگرتیگه هنن ام جلدر و تکوشینا خود دوام دکن فكري ريبار آبو
فکر مروفاهی گشتیه و جبوی مروفاهی بگشتیه گرک دکه مروفاهی لریبر آپو خودی درکوه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو ارککی اخلاقیه یا مروفاهی بگشتیه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو تمام کردن آزادی مروفاهی بگشتیه Devleta Türk adagir ker cenazeya şehit Lokman Muhammed li Guristana Bêkesan veşart. Di şerê bîstafê kanûnê de gerleyê binavê Osman Ay İslam Olcay û Lokman Muhammed li çayê Bagokê şehit bûn. Piştî testa denayê cenazeyên şehit Özgür Ay û İslam Olcay ji aliyê malbatê ve hatibû wergirtin û dawiyê hefteyê veşartibûn. Lê cenazeyê şehîd Lokman Muhammed ji ber ku ji Rojavayê Kurdistanê bû li morgê hate girtin. Malbata şehîd nekarin cenazeyê werbigirin. Dagirkeran cenazeya şehîd Lokman Muhammed li navçeya Artuklê li Guristana Kamorê li aliyê Bêkesan veşartin. Artêşa Tirka dagirker tesîsa Gazeya Gundê gîr zîroya Dêrikê bombebaran kir. Dewleta Tirka dagirker êrişî baregeheke dinya xizmeta li Bakur Rûşatê Sûriyê kir. Bu bombardmana tesîsa Gazeya li Gundê Xirzûrê şewat derket. Artêşa Tirka dagirker li Hesekê jî di saetên siharê de bi topan êrişî girtîgeha koçeteyên Daişê lê tên girtin hate kirin. Di êrişê de zirarên maddî çêbûn. Piştî êrişê li dora girtîgehê tedbîrên ewlehiyê ya rewşa awarte hatin girtin. Êrişên li ser Bakur Rûşatê Sûriyê bandorê li xwendinê jî dike. Ji ber êrişên Dewleta Tirka dagirker li Bakur Rûşatê Sûriyê xwendina 809,806 xwendekaran di Metirsînê de. Ji Komîteya Perwerdeya Kamişlo Hesîna Alî anî ziman ku Dewleta Tirka dagirker di êrişên 23-25 kanûnê de yên li ser herêmê li kantona Cizîrê 5 dibistan di 28 kanûnê 2023 de li kantona Cizîr, Firat û Efrîn Şehbayê li 712 dibistan bombardman kirin. Hesîna Alî got ji 3 salî heta 13 salî heta 16 salî xwendekar hene. Ji kirêşê heta bi lîseyê zarok diçin dibistanê. Bombardmana Dewleta Tirk bandoreke neyînê li zarokan dike, zarok ditirsîne. Zêdebûna êrişan malbatan jî dixe nava fikaran de. Ji ber ku nediyare bê wê kengê û li kîjan dibistanê bixin. Lewma em neçar dimînin ku navberê bidin dibistana. Keça 17 salî Beritan Kadir Alî ji dayîk Beritan Kadir Alî jî diyar kir ku ew diçe dibistana şehîd Şerbaniya li Qamişlo got divê kêliya ku em li ser êrişên Dewleta Tirkiye li ser dibistanan da axivin jî Dewleta Tirk êrişî derdora me dike dengê teqînan tê. Êrişî dibistanan dikin, êrişî çavkaniyên me yên debarê dikin. Îro serê siharê bi dengê teqînê mezin hişyar bûm. Em jiyaneke aram dixwazin. Keya 12 salê jî Azîrîn İbrahim Raman jî got ez li dibistana şehîd Şervaniya Qamişlo dixwînim. Ji ber êrişên Dewleta Tirk em neçar dimînin navberê bidin dibistanê. Em û mamosteyên me gelek zehmetiyan dikişînin. Em nikarin perwerdeyekê têrker bibînin. Dewleta Tirk êrişî dibistanan dike li malan dixe em gelekê ditirsin. Hêjayî bibîrxistinê ku kantona Reqqeyê hejmara mamosteyan 5764 e. Hejmara xwendekaran 125,073 hejmara dibistanan tenê bikaranîna 433 ye. Hejmara dibistanên nikarin bêne bikaranîn 47 e. Hejmara dibistanên nîv bînev dikarin bêne bikaranîn 5 ye. Hejmara dibistanên jinû ve bêne avakirin jî 152 ne.
Tatırk nezi Ahmediye bombabaran kirene guri agayen jere mehatına standın du derengi aşevi balafre şeri devlet Tatırk adayı ke rezeçiyayen geri en zape ya nezi navçı Ahmediye ya serbe Duhoke bombabaran kirene derbarê ziyanan de agahîn hatine wergirtin negurî agahiyan balafir heya derengiya şevê li ser herêmê firyaye. Bi füzeyan êrişî hewlêrê hate kirin 4 kes mirin 6 kes jî birîndar bûn. Bi füzeyên Balistik êrişî navçeyên Pirzîn û Bineslav yên hewlêrê yên Paşûrê Kurdistanê û balafirgeya nav Netewî hate kirin. Di encama êrişê de keseke bi navê Pêşrew Dizeyî û ji malbata wî 3 kesan jiyana xwe ji destan 6 kes jî birîndar bûn. Artêşa muhafizên şoreşa Îranê ev êriş girtin ser xwe. Êrişên dagirkeriyê li sar bûrûken û Vîyenê hatin protesto kirin. Êrişên Dewleta Tirka dagirkeriyên li ser Bakur û Rûşatê Sûriyê li Almanya bajarê sar bûrûken ê Awusturya paytexta Vîyenê hate protesto kirin. Li sar bûrûkenê Kurdistanê û dostê wan li ber Avrupal Galerî Kombûn belewok belavkirin û bi duruşmeyan êrişên Dewleta Tirk li dijî Bakurê Sûriyê şermezar kirin. Li Awusturya paytexta Vîyenê jî bi meşeke girseyê êrişên Dewleta Tirka dagirker bi armanca qirkirina gelên li Bakur Sûriyê dike hate şermezar kirin. Ciwanên ku tevlî meşiyê bûn diyar kirin ku Dewleta Tirka dagirker sûcê şer dike û bank li dewletên Awropa û saziyên mafê mirovan a nav Netewî kirin ku êrişê êrişên Dewleta Tirk û binêsaziyên gelanperî dike armanc dengê xwe bilind bike. Li Farqîn û Bismilê hilbijartin ji tura duyemîn reman. Li navçeya Farqînê 5 bernamzetên jin û 8 bernamzetên mêr ketin pêşbirgî. Di encama hilbijartinê de bernamzetên jin û mêr mane tura duyemîn re. Li Bismilê jî hilbijartin li eywana davetê ya zal hate kirin û 4 bernamzetên jin û 10 bernamzetên mêr ketin pêşbirgî. Di encama hilbijartinê de bernamzetên jin û mêr mane tura duyemîn re. Li Peyazê jî sondux saet dibîstan de hatin girtin û hejmartina dengan berdewam dike. Tê payîn ku îro encam bê diyar kirin ji bo bernamzetên şaredariya Amedê jî hejmara dengan dewam dike. Yêseke ragihand ku lîsteya namzetên dibe heta 20 Sibatê bê radeskirin. Saziya bilind ya hilbijartinê YSK ji bo hilbijartinên herêmî yên di Sûyekê Adarê de daxuyaniyek da. Daxuyaniyê YSK di rojnameya fermiya dewletê de hat weşandin û dibêje divê lîsteya namzetên ji bo hilbijartina herêmî yên bajêr û navçeyan namzetên meclîsan heta 20 Sibatê roja sêşemê saet 17 radestî YSK bênekirin. YSK ji bo kesên serbûxwe bikevin hilbijêran jî got divê namzetên serbûxwe 7228 TL pereyan razênin û li gel maqbûza ku pere razandine bi nivîsekî serlêdana xwe heta 20 Sibatê roja sêşemê saet 17 bikin. Mihricana Mîtan û hêviya vegerê derhenerir û şoreşgerê ji Efrînê Mihyettin Erselan anî ziman ku Mihricana Mîtan ya Şanoyê di dehê çile de bi duruşmeya veger nêze em bêhêvîne li şehbayê dest pê kir û got ev Mihricana pêncemîn e û bi 8 rojan dewam bike û 7 şano wê lîstikên xwe pêşkêş bikin. Mihyettin diyar kir ku ev di mercên giran de kar dikin û got ev tê wateya ku şoreşeke hunerî tê pêkanîn. Herema Şehbayê di çarkoşeyeke dorpêçkirî de dîsa jî komên ji reqa tebqa Kobanê Hesekê Kerkûk derbasî Şehbayê bûn û di rewşeke wiha de şanoyên xwe pêşkêş dikin. Me ji xwest ku mîtan bikin qada çanda hemû gelan. Mihyettin Erselan balkişan ser şanoya tirêj û got tirêj berxwedana jinan ya li hemberî pergalên desthilatdar diyar dike. Şanoya tirêj di roja çaremîn ya Mihricana Mîtan de hate pêşkêş kirin. Di şanoyê de behsa dagirkirina hemû Kurdistanê tê kirin. Li hemberî dagirkeran jî her dem Kurdan serî hildaye û li ber xwe dane. Tirêj çiqas biçûk be jî ronahiya wê mezin e armanca me ew e ku em xwe bigînin nifşên li pay xwe û mîratiyeke ji wan re bihînin.